edhe gjithë me falenderohen, thot shqyrci pranove me birë, u gëzuam shumë. Hvala mu na Бога što прифати Синко. Вака според Невзат Бејта, гостиварција пречекале неговата кандидатура заблагодарувајќи му се неизмерно. За време на говорот на отворањето на кампањата, кандидатот навлен за гостивар бети неколку проекти, меѓу кои и дека ќе го засјае градот со чистота, а ја обвини претходната локална власт дека ништо не направила за оваа општина. Su ne hapen ata, për 8 vjet, asnjë punë nuk bën. Nëse ju pyesin, na kemi bërë shumë punë të mëdha, kemi hapur 4 rrugë. Edhe do ndërtohet ura e dytë te Gjyqi mbi lumin Vardar, se do hitem me 2 korsi. Tjetër që do t'i kushtojmë rëndësi që e kërkojnë qytetarët, higjienën. Punën e higjienës. Higjiena do hiten në nivelin më të lartë. Do të vizullohet që thot populli, do të vizullohet qyteti, edhe do t'i kushtojmë rëndësi të veçantë gjelbrimit. Другиот кандидат, Валбон Ливани од НАИ, кој се надева повторно да го освои Гостивар, беше повоздржан и не даде многу ветувања. Тој ги повика граѓаните, како што рече, да победат против оние кои сакале да им го одземат правото да одлучуваат за судбината на Гостивар. Në këtë dëvam të përsëritur, kërkoj sërish konfirmimin tuaj, sepse për pak vota na hoqën fitoren. Nuk është hera e parë që provojnë këto lojra me Gostivarin, por jam i bindur se me ndihmën tuaj dhe mbi gjitha me vullnetin e Zotit do ja dalim gjithë së bashku. Ndodh ndonjëherë të mos mbahen, ndaj edhe vetë ato që bëm ishin aq sa vërtet mundemi dhe vërtet do të bëhen. Предизборната кампања за повторените локални избори за градоначалници во општините Гостивар, Маврово, Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа официјално започнаа на 22 декември. Според роковите, кампањата ќе трае до 9 јануари, кога стапува на сила изборниот молк пред денот на гласањето.